kubor nagaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba kejelau Konrad Sang Maha kasing satjan ula pentip bala Pyndonkam lang ye ke Shipai Suiñ, Shipai Ryngkew, Assam Rifles, SDRF, Pulit Pynlip ding, haringkat ki bor penyat district ban Tdem ye ka ding kepala kelang Hatana Road Kendailat. Hadu bathok ye kini ke kubor ka Tdem kadang mi ha ka jaka bala peluk ding, kat baki pulit kila syak biang ye ki kali baki nyat na Kendailat. Laban kedua bakading ke basyarkai kalak-kalang ha Jonathan Furniture, kebadan hajan ke Payal Cinema ha Tanah Road, mentah ke sengi. Nakal yang Menteri Rangba ulah pentip ru, bala betak ye ki bor district ban penlong ye ke jingpet beniak, halor ke jingduk, ke bala mi, na kata ke jing peluk ding, bat banyarap ye ki long ying long sem ke bala syak ta. Hakajuk ke por ulah penpaur ye ke jing sungkia, halor ke jingduk ye ki mensem breu, bat ke jing julor jong ki jing don jing em.